Šta vi smatrate, koju pesmu smatrate svojim najvećim hitom? Pesmu koja nema ograničenje kada je neki rok trajanja u pitanju? Meni najdraža pjesma je U meni jesi. To je meni prelaz između popa i iz narodne u zabavnu muziku, a to je više etno pop pjesma. I s tom pjesmom sam u stvari uspio da se nametne malo, da budem suhi narodnjak, koji sam, dotad sam bio suhi narodnjak. A onda sam malo počeo da koketiram sa popom i sa pop rockom, znaš, imam ti elemenata tu. I od te pjesme povamo gazim u tom pravcu i to je dobro, znaš, napravio sam tu, to je zove, kad slušaju ove pjesme ne mogu da obično kažu, ja sam s tim pjesmama u Hrvatskoj napravio karijeru neviđenu. Dakle, u Hrvatskoj sam ja u rangu Olivera Dragovića. To je nenormalno, oni narodnjake ne doživljaju uopšte, oni slušaju zabavnjake i narodnjaci teško tam prolaze. I onda to zovu, kako zovu, cajke, znaš, imaju taj pridjev imaju. Međutim, mene su prihvatili kao, tamo ti možeš čuti, recimo Miroslav je popularniji u Hrvatskoj nego u Srbiji. Miroslavove stare pjesme su strašno popularne u Hrvatskoj. Svi oni njegovi pravi hitovi. Brenne, što je ovo, stvarno što je valjalo u narodnoj muzici, to je popularno u Hrvatskoj. A ove turbo varijante slabo, ima po klubovima, uđeš tamo, ali to su, na radio stanicama nema i nema tamo na koncertnim aktivnostima. I s te strane, ja sam bio popularan Makedonija, Srbija, Bosna i Crna Gora i to, znaš. A i dio Hrvatske i dio Slovenije, kad ljudi žive koji su poreklom s ovih krajeva. Međutim, sad s te strane imam popularnost neviđenu u domicilnom stanovništvu Hrvatske, koje je, recimo, Slavonija, Dalmacija. I nema dvorane koju nisam napunio u Hrvatskoj. Arenu Zagrebačku 2 puta.